Ngiyawathanda lama-lista laphana ku-Facebook, njengalena eBrazil Ngqoza Maskandi. Awukukhumbuza abantu ukuthi ngokucabanga kwabo bacabanga ukuthi yena umculi ohamba phambili, ibaphi abaculi abenza kahle online. Ey'ngqondweni zabo ukuy'create-ela nje i-propaganda ukuthi ifithe lokho abakufunayo. Lapha kuthiwa abaculi abalalelwa kakhulu ku-Spotify, i-top 10 kwasekudwa-ke 3 ngaphezulu. Kubalwa noMthandeni, iParis 26 million, Mafikizolo 18.1 million, Mthandeni futhi iGucci 17 million, Umshini Wemali, uMafikizolo bayaphinde, uMenzi uGatsheni, uMthandeni, Gadumzila, Menzi futhi uSminoff, kahlahla abantu ababodwa. Umshini Wemali nayo uyaphinde, kuba umjolisi-ke kanye naye uSminoff once again. Shuthi abantu ababodwa nje laba abaphindayo, shuthi i-top 10 nje be-right. Ngiyawathanda lama-list lawa, ama-list lawa enziwa ngenhloso ethize, engihlale ngikuveza-ke mina ukuthi it's not that we are hating on this kind of list. It is because lama-list azama ukuveza i-propaganda engeke eniyibona ngelinye ilanga. Ngokucabanga kwami, ngingazi-ke before, ukucabanga kwami ngiqala nje uku-understand Spotify. It's my first time ngibona ukhuzane e-reach-a 500,000 wama-monthly listeners, 500,000 njengoba nibona lapha, ukuthi asemangakanani ama-monthly listeners. Iyona-ke into-ke le esiyiswe kakhulu ukuthi kuliswa nokhuzane isikhathi eside. Kodwa-ke siyathemba ukuthi kuleya list yabo kade beyivezile, shuthi uyakhuphuka ukhuzane, since beyithanda-ke leya list. Nawo umsebenzi wakhe-ke, iy'ngoma zakhe-ke isidlulile nakho 551,000 umanikinikana uJola naye 450 gqoka kahle 354K, ithanda mawala 322K, nezinye-ke ey'phushayo iy'ngoma njengoba niy'bona-ko, kuphuza kakhulu ngasini sokohlanya, sheshe nangijaja kanjalo. Lapha-ke kuma-album isi-update-ile-ke i-list, le list esiphelile sesidlulile kuyo, sekwenye i-list elinye iviki-ke leli, i-top 5-ke le evelayo. Ama-album la ahamba phambili lapho ku-Spotify ngoku-stream-wa-ke, ngokudlalwa kakhulu, top album South Africa weekly music charts. Ngizokufunda nje la kaMaskandi kuphela. Number 2, uBuyele uMzukulu, wakhuphuka baphinde bayi-stream-a kakhulu i-album yakhe Inkosi Yamagcokama, True Colours, seku-number 3 laphayana-ke. I-number 5, Khuzani Hlahlisa Nebhadi-ke, njengoba kade ku-updathwa-ke ama-list-ke, kushintshwa-ke neviki, nayo-ke i-album uKhuzani amandla okuthi istringe-ke ehlile-ke, kodwa-ke akuhlukile ukustringa kwayo, nethi lapha asistringe kakhulu angaphezulu. Kwakhona nje lokhu uKhuzani abe la, yinto nje enkulu le, sekumele ngabe uKhuzani into ekade yakhohlakala, sekade kwakhulunywa kwaqedwa, kodwa namanje usatholakala kulama-list akhona. Lama-list angavezwa njalo, ukuthi ufuna nibone, ni-understand ukuthi la sikhuluma ngani. Yingani engagujwa lama-list, yingani enganakwa? Yingoba abekho laba abathandayo. Uma bekhona ababathandayo, yingoba nabo bewahlula amaqhaba abo. So le mpilo ayizokuphela, sezobe siyivezile. Nayi indaba enkulu laphana ku-YouTube, ukuthi ubuwazi ukuthi uKhuzani before akhiphe i-album, umsebenzi wakhe wama-monthly listeners, or yini, monthly audience laphana ku-YouTube yayihleli laphana ku-561,000, yakhuphuka kancane. Ngangayinakile-ke, kwakukhona-ke lokhu beyibhekile-ke, nami ngithe mase ngiyibheka, hawu, sidlule nakumiliyoni 1.8, kancane ngithi hawu, shuthi ikhona lento kahle kahle. Uma sithi siyabheka namuhla siyabona ukuthi no, isifikile lapha ku-2 million monthly audience. Angeke nangephutha uze uyibone le list. Angithi la e-South Africa la kuMaskandi sidinga ama-list. Lama-list anjengalawa awenziwa ngani? Yingoba futhi ileyo ndoda leyo yakwaMpungose. So thina asinankinga-ke ukuthi siyiphindaphinde into beze abantu becikeke, ngoba sinyanya amanga, sinyanya ukuthi sifunzwe izinto kuthiwa nabo ubani, okuyibona kumele nibalandele, kuye kwizinto eziyiqiniso ezibhaliwe. Angithi nathi uKhuzane uyazenzela, uyathenga, uthenga ama-monthly audience manje, uthenga ukungena kwi-top 5, uthenga yonke lento le, ama-monthly listeners, uyakuthenga konke lokho ngoba yini? Akumfanele ngisho iy'nkulumo ey'suke zinjalo azimfanele, ilezi kuphela-ke ezama-list ey'funakalayo, lezi angatholakali kuzo uKhuzani. Kodwa laba baculi abangale abanye, if
bengakwenzi lokho okwenziwa uKhuzana. No one says anything. So thina labantu siwakhuluma sizokuveza konke lokho. Abantu abathanda uKhuzana ayikho into okusuke kumele bekhathazeke ngayo. Ngiyazi ukuthi bayakhathazeka ngokuthi bayachonyelwa, ingoma ihle ku-number 1 ku-YouTube, kwashaqwa Spotify. Kunama-record abangawenzi uKhuzana wenza each and every time. Where are those records? Awekho. Why bengaspecify bengawavezi? It's because baqhawaba lawaze ngakwenza lokho. Angenihle sitshela ukuthi uKhuzana ubheda kanjani. If ebheda ufunani kuma-monthly audience engaka lapha ku-YouTube, it because uKhuzana umculi ohleli relevant, umculi ohleli eyiphusha into yakhe, abantu bamlalela. Kungamampunge ukuthi yena ahasalalelo usehlile uphuphile, yinto abantu abafuna ukunenza nenikholwe enithanda uKhuzana. If niyi-weak bonifundisa lo mqondo lo nani noyibhiliva lonto leyo, kodwa iy'namba ziyayikhulumela zona futhi kulo nyaka yikhuluma ngenye indlela-ke. Last year yonke lento asiyibonanga. If beyenzeka ibingenzeki kangaka, but this year engathi impela umlilo ufake mahhala uKhuzana, and futhi kusazobahlupha abanye abantu endimeni kaMaskandi. Ilokho nje ngikuthanda ukuveza, ngibatshela abantu ukuthi khululekani, gcwalani ubhavu lapha enikhona. Idlamlenze iyohleli irelevant isikhathi eside. Nani kumele niyiqhenye ukuthi nilalele uKhuzana, nithanda yena umculo wakhe lo awuculayo, niwuthande niwudlale, yiwo. Ungenzi omunye umuntu ufile otherwise. How can umuntu oyisitho ongakuthandi azokukhojwa ngumuntu wena omthandayo? It means wena awunasho into osuke uyikhethile. Yazini-ke ukuthi as from today, as long sekhona abantu abanjengathi thina into ey'njengalezi sizohlala sinitshela siyi-emphasize noma kungathiwa siyayiphinda nabo ama-list bawaphindaphinda isikhathi eside lapho ko-Facebook ukuze nigcine nicasuke. Yilokho abafuna ukwenza. Nathi-ke angeke siyeke ukuzoveza izinto ezinhle ezenziwa uKhuzana lapha endimeni ya-online digital, kuma-platforms o-music. So ividiyo soyibamba lapho-ke nisalahle ngixolisa lamavidiyo amade lokho vele ukuthi kuningi umuntu akumele akukhulume, kuningi umuntu akumele akuveze, nezinto zifika thick and fast. So kumele si-update-ke izinto now and then, and isikhathi esincane. Ngibonge ithuba sodibana okuzayo nisalahle.